Bon, imbere ya byose mwese yambo vraiment kandi ndashima, nafurahi sana kuona mwote mko hapa. Ndavuga icyo nshaka edato turugi kirundi cyo mubwiriza nuko nyene Giswahili turavanga nabo muyenzi. Mbo jendi ngaha kubera umuririmbyi El Coyote ya na n'umugwi wiwe na le umsanii Anzu. Mbo hawa watu nimeanza kuwasapoti kwa sababu nimevumbua kama wana kipaji. Wana kipaji kikubwa sana, na nikasema kwa miaka ya ninafanya mziki karibu miaka 20 na muda unaenda na sisi tuko tunaenda, inabidi tuache tunatengeneza watu wenye watabaki wanashika bendera ya nchi. Nadhani El Coyote alipokuwa tuli ya kwanza aliniona, nimemsapoti kwa clip yake amefanya na Dr. Cloud, na pia Anzu nimemsapoti kwa mziki wake aliofanya peke yake, na nikawambia sina uwezo mkubwa sana na sina kitu cha maajabu cha kuwapa, lakini kwa lolote lile, kwa show, kwa mipangilio yao nitawasapoti, nitakuwa nyuma yao. Pia nikamtafuta Grand Frere hapa, wanamuita Simba Simba, nikamwambia Grand Frere yangu vraiment s'il te plaît tumsapoti El Coyote, tumsaidie, mpige makofi boma, vraiment mpige El Coyote makofi s'il te plaît, makofi, sisikie makofi kwa El Coyote. Mimi mwenyewe kwanza naomba El Coyote, hapana yeye ananiomba, mimi namuomba featuring, na pamoja na Anzu naomba featuring, kwa sababu hiyo featuring zao nadhani zitawafikisha mbali, tatia nguvu sana na uwezo wangu ambapo upo. Asante sana, sina mengi ya kuzungumza. Pia ningependa kushukuru media zote ambazo ziko hapa na kwa upendo wenu kwa kumsapoti ndugu yetu El Coyote na Wafalme Gengi, bila kuwasahau Salas, bila kumsahau Jonas, bila kumsahau Wafalme Gengi wote. Vraiment asante sana, félicitations. Na mshukuru pia na Evrar kwa organisation. Merci beaucoup. Asante. Natoa salamu kwa Mojeko mahali hapa kwa heshima yake. Pia natoa salamu kwa wazee wangu wa babu zangu wanaketi mahali hapa. Pia natoa salamu kwa Mr. Vivant. Natoa salamu kwa journaliste wote wanaonekana mahali hapa. Bon, muri Kenya nije sanzwe nita Zouk wa July. Nkaba muri Kenya ndi nk'umuririmbyi, ndiko ndagerageza gutangura kariyeri yanjye ya muzika. Uno munsi ukaba ari umunsi wa mbere mu buzima bwanjye, mba nakabaho nkoze press conference ndibaza muri Kenya hari umanzi Ernest akiri munsi arashobora kumenya apartiri conference de presse. Bavuze byinshi kuri biography yanjye, bashaka kumenya byinshi kuri biography yanjye. Nanjye muri Kenya ndakuvuga menshi, ariko biography yanjye imeze gutya. Je natanguye music muri 2013, natanguriye Ngozi ku Gasaka. Urabona Church ya Mise yanagerageje gutangura umuziki, hama after yaho nubwo naciye muri difficulty zitandukanye zibabaje ziryoshe, umutima w'umubwira ati nta kwihebura, never give up. One day ukufise ukihangana ukagira ishaka muri kariyeri muziki yawe, uzagera kure, uzamera nka Lolilo cyangwa Umurenge, mbere nka Dudodo cyangwa Umurenge. Niyo mpamvu naciye mbandanya mfite courage nyinshi muri jewe. Ego nk'uko wabivuze, nkaba ashyigikiwe na management isanzwe yitwa Wafalme Gengi. Benshi bayirongoye ntibari ngaho i Bujumbura, ndakeka bari mu gihugu cy'Ubufaransa. Uwo turi kumwe n'umunsi n'umusitari mugenzi wanjye musanzwe mumunzi hano, Mr. El Coyote niwe yaje ngaho kugira ashigikire, anenge ukuboko, ambwira ati ntushobora kujya ukuguru uzi wenyine, reka ndagufashe, ndakwereka ibyo utazi, ndakubwire ibyo utarumva.
ego uno munsi nkuko Vivance yavuze yuko niko conference de presse hama na lancement officiel ya video ego muri make narakuze nyuma yo guhura na Farme Dendi narakuze muziki myinshi ndayishira ku ruhande ndakora ama featuring menshi ndashira ku ruhande Kangungura ndagira ko ndakora na video clip iza gusaba ku munsi nyene igihe cy'isaha imwe zuzuye neza zo mugoroba niyo mpamvu na mwese ndababwira ati link stay touch byiza muraza kubibona muraza kubona ibikorwa ndakuvuga menshi murakoze cyane murakoze cyane ubajije ikibazo neza kindyohera cyane ubwo batangubaza Azu One July niryo zina ry'ubuhanzi mugabo ku izina nahawe n'umubyeyi muri make nitwa Nduwimana Abuzubel muri make muca mwumva ko ndi mu mizima maze gufata career music nacyo mvuga ati Nduwimana Abuzubel rizogora abajournaliste cyane rizogora abagenzi kavuga ati reka ndondera akazina k'ubuhizi muri makenya benshi kazoza karaborohera kumpamagara nubwo nibagiye abasaza ariko nta kibazo uvuze Azu uhejeje uvuze One July ubandanije ego wambajije isiguro ry'izina ry'ubuhanzi reka ngerageze kugusigurira Azu nkuko nakubwiye hakiri kare ko nitwa Nduwimana Abuzubel nacyo mfata irya A ya Abdul fata na Zu ya Zubel bica bikira Azu hama navutse itariki imwe z'ukwezi kw'indwi nubwo nitwa burikukiye ariko uwo munsi wari fete nanjye nezerwa cyane mvuga ati ko mvuze uyu munsi reka nanjye nzogira icyo ndawumariye cyane nitwa One July ni rimwe July ni ukwezi kw'indwi niyo mpamvu nitwa Azu One July mugabo mva byose na Abuzubel nta tandukaniro na rimwe rihari wongera baza kandi nzananye umurindi ungana gute nguvuze ingana gute muri kare ya musique muri make nkunda kuvuga ibyo nzanye ahubwo nkunda kubereka ibyo nakoze reka turindire bientôt vuba kugira ngo muzabona ibikorwa kandi igikorwa cya mbere nk'uko babibabwiye muzakibona isaha imwe zuzuye neza z'umugoroba nk'uko nabwiye narakoze featuring naramaze 2 ans muri under management ya Farme Gang ariko ntibyatinze yuko byamaye kwihangana no gukora cyane kuko ariho abantu nyuma yanjye baje barakora ntarinzi ko bazogera kuri niveau ino munsi bageze ko nibo nyine bakubyambira ati petit courage ntucike intege music imeze gutyo narumvise amamezi atandukanye narumvise ibiganiro bitandukanye narabonye amavideo menshi atandukanye mvuga ati nanjye reka nkore iki nyuma habura iki reka nongere kino kugira Buja Flava igumane akanovera cyane yongereza kandi akanovera kadasanzwe icyo nabasaba membre journaliste abandi babaruzange abanyabagoruzango wao abana basaza banje bambwiye byinshi bamaniye byinshi kandi abubaha cyane icyo nabasezeranya today ni uko ngiye kubakorera umuziki nk'uko mwabimbwiye kandi mwambwiye yuko notekana mukanga ko nokwihangana nkakora ikintu gishemeye batu monde bakagishima niyo mpamvu muri make nakunda kuvuga ibijyanye n'ibikorwa byanjye ariko nshaka kugaragaza ibikorwa byanjye biciye mu byo nakoze merci beaucoup nakoze izina ni Edison Ndayahoze kuri Radio Culture itangure dushimire na cyane cyane abagifise umutima wo gufasha bagenzi babona cyane cyane mu muziki turazi ko hari benshi kino gihe bari ngaho mwibarabara ngo kutagira ubufasha bagapfana ingabirano rero kano kanya nimba Azu yalonse akagihugu kugira ngo afashwe nibaza ko hari aho bagira bamukore naho bagira bamugeze tumaze kwicara kwa ma conference de presse nkaya kenshi ahatari hake tubwirwa n'aba canke bariya ko bagira bafasha aba artiste kugira ngo bashikane ku yindi level mugabo ugasanga ico biyemeje ntibagishitseko abaserukiwe na El Coyote hari hawe yaserukiye plutôt na cyane cyane mu bagiye gufasha Azu nuko tumubona rumwe nkuko Vivance yabitubwiye yatubwiye ko hari abandi bari nyuma na cyane cyane bagiye kugira ingufu kugira ngo bigende neza gusumba n'ikihe kintu gishasha bazanye gitandukanye n'ivyo twumvise ku bandi badukoranije nk'uko mugabe kigarukira mu nzira
ntibakora ibyo bategereza gukorera aba artiste. Murakoze cyane, reka ntangure ku kibazo cyerekeranye na Lolilo na Bidodo. Nk'uko mubabonaga n'abantu numvise kuva nkiri umwana mutonya, kandi n'abantu namwe mvuga ati umunsi urizi ni umunsi Imana yabikoze, yakoranije umutima wanjye ugakoranya n'umutima wabo tuzahura kandi twicare hamwe. Nuko nabyizeraga kuva kera, kandi nk'ubwo nabyishimira kubibamo. Imana yarabikoze nk'uko nabishaka. Icyo ni cyo cya mbere mbanje gushima Imana. Narumvirije Lolilo ndi mutonya cyane niga primaire, numviriza Bidodo ndi mutonya cyane niga primaire, kandi babaye abantu ba mbere bampa motivation, bampa ingoga yo guhaguruka nkishyiramo ko nanjye nshobora gukora ibintu nkabo cyangwa nkabarengana. Ariko ni muri bwa bumwe bari ngaha rero, nk'uko nabyetse twarahuye, baranyicarika hasi barambwira ati Kibondo, urabona ko ukiri muto, ntukivuka rimwe ngo uzira ingobyi nawe n'ubu banza wumvirize icyo abatama bakubwira, kuko mu Kiswahili numva bavuga ati ngo kinywa cha mzee kinanuka lakini akiwahi sema hongo. Ni kivugu ububeshi nubwo kinuka, icyo kivuze ni kuri. Nanjye narabumvise ndavuga ati ko mubwiye gutyo, nari nifuza ko mu ntango yanje harimo n'abantu benshi baze bababone, kandi ndabashimire ku mugaragaro izuba riva. Ndabwira ati merci beaucoup Bidodo, merci beaucoup Lolilo, kuko manje ngaha muje kuntera iteka ridasanzwe, kandi iteka mu nteye sizopfa ndagibagiye, amajambo mwambwiye sizopfa ndayibagiye. Mwarambwiye yuko ntegerezwa gukora, nkaguruka, nkagira ishaka, nkagira ukwihangana, kandi icyo cyose ubona kigoye jewe muri musique gerageze. Ndabwira ati nimufashe ngaha namwe mu masaza we, nanjye nshaka gutera imbere. Merci beaucoup muri make. Hama sinzi sinibuka ikindi kibazo neza abajeje cyerekeranye na management. Wala, ariko muri makenya bwa mbere tutarahura na Farme Gang, nari namaze gukora indirimbo zishika kuri 2, nubwo nta management nari mfise, nije nimenya. Nasanze rero music bisaba ibintu byinshi, gusohora indirimbo, kwiga promotion, kubikorera video. Narumwe kandi nayo umunyeshuri, sinaca mvuga ati ndahevye ishuri ngo nkurikirane umuziki. Nagumye ahubwo nihangana cyane mvuga ati nubwo bisohotse reka basa bagenzi baze bumvirize, umunsi urizi Imana izomanagurira amarira, nubwo babona yuko nakoze kandi bakavuga ko ndabishoboye, mfise italasi. Ntibisigura ko nca nihuta ngo nkore nkorera ubusa, ahubwo byamara umutima wo kwihangana, nihanganira ibintu byose bizoza biraza. Haba umutima umwe umbwira ati one day, umunsi umwe uzohura n'abantu baguhagarikire mu kazi kiwawe, bakubwira ati nitwe turi presa kugira tugufashe. Murakoze cyane. Indirimbo maze gukora gushika inota tuvugana ngaha ni indirimbo zishika kuri 6. Imwe niyo nakoreye video, harimo na featuring ndi kumwe n'umusaza wanjye ngaha Koyote, harimo n'izindi featuring y'abantu ntashoboye kugondagura amazina, gusa byiza biri imbere, kandi mubyitegeye yuko bizoza n'umutima umwe. Merci beaucoup.